Amen bantwana bezithunywa, welcome back to my channel. Thank you so much for watching, liking and subscribing. Ngiyakholwa ukuthi inkosi isanigcinile nezinto zenu ukuthi zihamba kahle. Okay, namhlanje ngizokhuluma ngobizo for laba abangasisho nalaba abangazi ukuthi bazibheke ukuthi lama sign nalama symptoms mhlambe banawo ukuthi babone ukuthi hayi man, nami ngathi ngumntwana one-calling. Okay, ubizo refers to the calling of a divine appointment to become a prophet, isangoma noma inyanga. The calling comes from God, amadlozi noma ama-guides, who chooses an individual to fulfill this sacred role. So umuntu onobizo akusumuntu ozikhethele ukuthi abe nobizo. Azange uzovuka wathi mina ngifuna ukuba nobizo, ngifuna ukuba inyanga, ngifuna ukuba yini. Uyakhethwa umuntu ukuthi lo uzoba umntana, uzoba umprofiti, lo uzoba inyanga, lo uzoba isangoma, etc. Awuzikhetheli nokuthi wena ufuna ukuthi ube nobizo onjani, awuzikhetheli nokuthi uzosebenza kanjani, if uzosebenza ngabantu or uzosebenza ngefamily yakho, ngoba amabizo ahlukile. Awuzikhetheli lokho, uyakhethelwa mawumntwana onobizo. Then this calling originates from God, ancestors or guides, who selects an individual to serve as a mediator between the living and the dead. So before ngiqala ngama-signs nama-symptoms, I just want to say ukuthi sinakeni impilo zethu. It doesn't mean ukuthi if you are you have some sickness or illness then mele ungayinaki ukuthi hayi mina ngumntwana onobizo. If kumele ukuthi uye ka-doctor or uye ekliniki, kumele ukuthi uthathe i-treatment, kumele ukuthi uthathe leyo treatment leyo. Mangabe inhloko ukuthenga amaphilisi uphuze uphole. If unobizo uzoyazi lento ukuthi hayi man ngikhula nginale nhloko le, ngaya ka-doctor but ayikho into ebonakalayo. So kumele ukuthi if into especially izifo ezi-serious kumele ukuthi uthestiwe ukuthi isifo bani leso, mhlambe bazokusiza kanjani or what utry kuqala. And then nokukhula, mawukhula uyabona ukuthi hayi man lento ngikhula nayo le kanjani lokhu ngihamba ko-doctor but angisizakali. Then angeke kube yiloko kugula lokho kuphela okuzokubonisa ukuthi wena umntwana onobizo, kuzoba namanye ama-signs nama-symptoms. Okay, asicale-ke yena. Ungaba umuntu othi mhlambe mawuceda ukukhuleka uzamule lokuzamula okungastophi, kube ukuzamula after ukuzamula, or mhlambe ngalesikhathi uhlala uthi uzokhuleka kungwena uthi hayi ngithi ngakhuleki bese iyavuka lento. Kuba nesikhathi lapho, maybe khona into angisho sesikhuluma futhi ngabantu engakaqhumi ubizo lwabo. Maybe khona la indlu oye kuyo bese ufika lapho uyazama ukuthi usayinela ukuthi khona into engasi-right lapho. Ingasho into ey'ningi, so because wena awukakambulelwa noma or noma ubizo lwakho alukachumi, then you won't know ukuthi kusho ukuthini. Njengokubhodla nako, khona ukubhodla lokho okubhodlwa kakhulu izangoma. Angikhulumi ngokuzamula ukukhathala, abanye bathi ukuzamula babalambile bayazamula, noma ukubhodla mawuphuza i-coke, noma abanye bathi mabalambile nalapho. I don't know about ukulamba but ngikhuluma ngaloku kwabantwana abanobizo. And then ungasindela amahlombe wakho like your shoulders, uzwe ngathi there's something on your shoulders. Kanti mawubheka hayi mina anginaniksi la but kwenzakalani, nayo le i-sign ukuthi kuhlela abantu abadala la or kusondela abantu abadala. Then omunye uphatha iqolo, kube ngathi mhlambe ikhona into emuvayo ku-spine sakho, abanye bezwa siyashisa. And then ama-stomach cramps, omunye uba nama-stomach cramps noma isisu sakhe sigcwala umoya, kube ngathi omunye siyakhukhumala aze uzitshele ukuthi hayi ngikhulelwe. And kuba buhlungu kulabo uthola ukuthi umuntu wakhona vele uyafuna umntwana, asitshele ukuthi sengikhethile manje. Vele ama-signs wakhona abonise ukuthi hhayi wena ngathi ukheshile. Uthole ukuthi omunye akayi nakuma-period but uthole ukuthi hhayi ukuthi ukheshile, it's because of yasayinelwa ukuthi wena umntwana okanjani. And then ukugula njalo, uthole ukuthi uhlala uphethe inhloko njalo wena, uma ngase inhloko kuba iqolo, uma ngase iqolo kuba yilokhu nako lokhu kungakusayinela ukuthi wena umntwana onobizo. Mhlawumbe uceda ukukhuleka, uma uthi uyasukuma ube dizzy, hayi uma ngiceda ukukhuleka ngiba dizzy, maybe khona inkulumo ekhona ukuthi wena awukakezwa. And then abantwana abanobizo omunye most baba nolaka, especially uma ungakalungisi izinto zakho.
Ukuthi wena ulaka nenhliziyo encane. Omunye uthole ukuthi akafuni abantu phambi kwakhe, ufuna ukuba yi-one, ufuna ukuzivalela, ukhona ukuhlala nabantu isikhathi eside nanoma uthi uyazama but kube nale nto le uzizwa ukhathala ngathi kumele ukuthi uyoba yi-one. Ngisho abantu bakho basuke bakufuna ukuthi uyoba yi-one uyenze lokho kumele ukuyenze ba-communicate nawe. Omunye uhlushwa amehlo and then nalento le ukuthi ungathandeki emndenini, ungathandeki emphakathi. Uze uzibuze ukuthi hayi bo, ngangathandwa na umama ongizalayo kwenzenjani? Uthole ukuthi leyo nto leyo ngesinye isikhathi yenza ukuthi uthole ukuthi umamakho bekanobizo and then azange aze ayiphakamele indaba yalolo bizo, mhlawumbe wayi-reject and then bese seyiwele kuwe leyo nto leyo. Bese lowo mkhulu loyo osekakuwe manje osebenza ngawe uyo manje othi ukuthela lo mamakho lo, then seniyaqabana wena nomamakho vele kuba nale nto ukuthi ayi nina anizwani vele because of le ndaba yobizo. But ziningi izizathu zalokho. And then ukuvaleka, inzalo, uthole ukuthi ufuna umntwana ungakhoni ukuzala umntwana. Omunye uthole ukuthi ube na-one or two, wena ufuna abantwana abayi-five, 10 mara ungakhoni ukuba nabo. Uma uyo-check-a kubo-doctor, ayikho into e-wrong ungaba nabantwana but uthole ukuthi awukhoni ukuthi ube nabo labo bantwana. And then nenkinga yezindlebe, omunye iy'ndlebe zakhe ziyavaleka, omunye iy'ndlebe zakhe zikhala butswi, omunye ikhala ngathi i-radio station uluza i-signal yabona. And then omunye ukhala amabhele, omunye ukhala ama-whistle, omunye ukhala igubhu, yabo? Ya, and then ngesinye isikhathi kube ngathi umoya waselwandle. Usuke usayinelwa nalapho ukuthi khona okukhona okukuwe. And then uthandiwe abantwana. Let's say emphakathini wena uyazondiwa mara umangala abantwana abancane bayakuthanda, bahlala beza kuwe or what. Ngisho amabizo ahlukene there are different types of gifts. So uthole ukuthi lesi uhamba namanono manje attract-a labantwana labo ukuthi bahlala beza la kuwe wena. So kumele ukuthi ukujabulele lokho ngoba abantwana bayizingelosi. Uthole ukuthi unabangani bakho bayakujikela or bayakuhleba. Amanye ama-signs lawo or uthole ukuthi endaweni uzibuze ukuthi why kanti ngizondiwe abantu basemphakathini or ngizondiwa ulo nalo nalo. Uthole ukuthi bakuzamile ukuthi bakuthakathe and then izinto zabo azisebenzi ngoba wena ukhethiwe kukhona abantu abakugadile. Kuyayenzeka nalokho. Manje bese babiza wena ngomthakathi. So umuntu makathi mthakathi kuwe wena uzazi kahle ukuthi awuthakathi u-clean, ukhathazwa yini? Kumele ujabule ukuthi hhayi shuthi bekathi uyangizama wami uNkulunkulu wangivikela nezidalwa zakithi. Abanye bayavuvuka iy'nyawo, umuntu avuvuke iy'nyawo angawanga angenzanga next avuvuke iy'nyawo angakhoni ukunyathela omunye. Omunye uthole ukuthi makushisa bese iy'nyawo zakhe ziyabanda, makubanda uthole ukuthi iy'nyawo zakhe ziyashisa. And then some of amaphupho onokuba nawo, ungaphupha ama-water bodies, uphuphe ama-oceans, ama-rivers, ama-waterfalls etc. Mhlawumbe uziphupha useceleni komfula uyakhuleka noma uziphupha phakathi kolwandle noma uziphupha uphansi kolwandle. Abanye baziphupha phansi kolwandle babona izinto abazibonayo phansi kolwandle. Then abanye baphupha ama-wild animals, abanye baziphupha kuma-aeroplane. Kodwa leyo ayisho lokhu kuphela. Ama-meaning waloko maningi njenga uziphupha kuma-bridge, uziphupha ugibela i-bicycle or uziphupha undiza or uziphupha ucula. Omunye uziphupha ashumayela, aphuphe iBhayibheli, amathusi, amakhandlela, uphupha ichibi. Yiwo some of ama-signs lawo including uphupha isikolo. Isikolo naso sina-different meanings. Iphupho kahle kahle liya ngokuthi kwenzakalani lapho kulelo phupho lelo. So angeke uvele uthi Nkosazana Ndoni yamanzi ngiphupha isikole kusho ukuthi semele ngiyothwasa. Uzitshele ukuthi ngizothwasa ngiya kubani bani ngiyothwasa because ngiphupha isikole. Isikole amaphupho ana-different meaning based on what is happening kulelo phupho lelo. And then omunye uphupha akhuluma nabangasekho emhlabeni, mhlawumbe bamnikeza imilayezo. And then omunye ufelwa yimizwa, ungasabi nemizwa wena. And then uthole ukuthi omunye uba nama-problems kuma-relationships like ethandweni nasi vele zibhede ziyakhala. And then yiwo omunye uphupha izinkomo. So like ngishilo ukuthi asizibheke, uyazazi
qala ukuzinothisa maybe usesemncane. Hayi mani, njalo mina bengiphupha iy'nkomo zingigijimisa mhlawumbe ngiphupha ngimanzi, njalo mina ngiphupha ngibhukuda so. Unake and then into engayisho mina ukuthi kumele ukuthi empilweni yakho nje uhlale ukhuleka. Ubuze abaphahlayo baphahle, ubuze kwenzakalani kumina ngumntwana so. And futhi if like into osoyinothisayo khane uqale unothise ukuthi hayi mani, yazi ngiloko ngiya-ignore into so but kuloko kuyabuya. Mhlawumbe uphuphana namajazi, amanzi. Why njalo ngiphuphana nalezo zinto lezo? Ukukhulekise lokho. uNkulunkulu naye uyaphendula. uNkulunkulu uyaphendula. Then uzocaciselwa. If ungakacaciselwa then kumele ukuthi uhambe uyo-consult. Then uma u-consult ubuze yonke into omele ukuthi uyibuze lapho. Ungathi umuntu makayo-consult bese uyabuya abuze abanye abantu. Kuyokusiza ngani lokho? Yabo? If kuloko onikezwe kona lapha bahlulekile ukuphendula amanye ama-question wakho, then uziphe wena i-assignment ukuthi you should pray, ubuze abantu bakho ukuthi hayi mani, ngiphupha into so, kwenzakalani kahle kahle, ngamcela ukuthi ningicacisele. Okay, ngizoma lapho-ke namhlanje. Thank you so much for listening, subscribing and liking. Have a lovely day. Thanks.